Evde radyoya denge gele. دوی قانون 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 8 آمده ده. من چند سرس به پیشکش بکندم دم آزادی هر براپویه. هفسرکاتی کنسیار و براکجگر آگهاند به واژه که آورته هی بانک گلن لهره مکر ری ندن داگر کرو کم کجیان. هفسرکاتی کنسیار و براکجگر در حق روشال سوریه دا یعنی یک دا کجگر آگهاند بریا چته فاشیست این پاشورو هوت داین کو کاوس و شر لسوریه جنوب به مزن کرن و گود چته لترکیه دست بک ایریش حال بکرن پش جی برخدان همه و باجاریندن ده همان دمده ایریشن داگرکری لسر شبای هاتیه دست بکرن جالیدن و لسر توای باکروشات سوریه ایریش تینه کرن دولتا سوریه همو هرمه کو چته هم برخدان ترکاند به روشه گلن سوریه به مترسیا کنکوژی روبروهش که جک دازانن کول پی ایریشان پلانه که ناو نتوید دوره ده و بود دست روشلاتا ناوین و سوریه پلانه که ناو نتوید مریت ده دوره تاتک دخوازه زوده جی روشه بگیره و داگرکری خواه برفره بکه دخوازه دست کفتین گله کرد و گلان جهول راکه و کردان قربکه لپشت ایریشن چتیان دولتا ترک و آرمانجی ناوبوری ین دولتا ترکنه هم لسوریه هم جل رشلتا ناوین رول دانه دولتا ترک و انجام انگلکی مترسیدا چکه که جکه دازانو که آرمانجا دولتا ترک دازانین که لباکور و رشلات سوریه دست کفتین گل دبن خطری دانه اوها گوت آرمانجا دولتا ترک ترنکینا رو بریا خسر و آستین کرنا چاری سریا آستنکرنا چاره سریا لسوریه دخوازه سوریه بکه قادکه کو کنترل دکه ایریشن ایرو به دست چته انجرو به حاطر دست بکرن جی به وی آرمانجینه دولت ترک به چته انره لروژاوا کت نوا تفگره و دخوازه شورش جهولی راکه هفسرکاتی کنسیره به براکه جکه راگهاند که هم لروژاوا هم جی لتوایا سوریه پیواجو که آوارته هیا و گود مترسیه درکتن هولی تنه بخوا پاراسنا گل دکاره جی هولی بیرا کرن دوی گلمه هشیاری به لبند آلیکاریا جی دوره کدن نمینه او پاراسنا خواه بخوا بکه گلمه دوی لهر دوره اکولیه به هیزن خویم پاراسنه تف بگره و ببیک بیواجو شرگل شورشگری فرض دکه دوی گلمه به استراتیجی شرگل شورشگری خواه بریخستن بکن و بکونا و تف گرده رهبری خوسریا دموکراتیکا باکروشات سوریه جیل سرانسر هرم خوسر سفربریا گشتی اعلان کرد. رهبری خوسریا دموکراتیکا باکروشات سوریه تکیلدار شهر و آلوزی لهرم داخویانه که گرینگتا داخویانی به آماده بونا اندام رهبری لبر آوای رهبری خوسر هاتاین. هفسروکا مجلس رهبر ایوین سوید داخویانی به کردی خوند داخویانی ده ایریشن دولت ترک و کومنوین چته هاتن شرمزار کرن برخودان خلک حلب و شه با ایالت جوان ایریشان هات سلاف کرن دوام داخویانی رهبری خوسریا دموکراتیک و هایه ایریشا دولت ترک بردوامی پلانا کو ترکیه داعش تیدا تک چون آلمان جاوی راگرکرنا سوریه و دست خستنا سینورن میثاق ملیه و دولت ترک گلک جاران به فکانی نوی مخبته آلمان جاوی ایریشه راگرکرن و پاشکرنا سوریه و داکو هیبکن نابنده ترورا ناب دولتیه ایریشا کش حلب و حمای دست فکر آلمان جاوی نتنه هره مکبو لبلی تباهی خاک سوریه برویجی ام بانگ الحمو قالن خوي باكر وجلات سوريا دكنكو زانبن وياك ارمان جبان ايريشان اوكو هيفين قالن سوريا جيانكا برومت وازاده من بيبكر وربيبريا خسريا ديمقراطيك تنبكر وخاك انو تبي تركيا بكر جبر بيا كيجي دبي اموكي عرب كرد سوريان اسور تركمان لهمبري فان ايريشان دست خو بدن هف و یکیتیا خو بین خورتر بکن هر وها
ام بانگ الجوان خود کن کو در دور قصد کن ببر ام قناغا سفربریا گشتی را دگهینن و بانگ الگل خود کن کو هرتم آمده بر دسری دا سازین ما دبین لسر کاری خوبت و دناغ روشت هشیاری دبر و هر سازی یک وکی شانه یک کریز کار بکی ام بانگ الجواکا نامنتوی دکن و اف ایریش ده بخورا کارسات کم روفاهی بینه و اف گف نتنه لدجی سوریه لبنه او داعش کانویا و ده انجام نوی ین هرمی جهانی جهابه سلاو رز افسر کاتیاری بدریا خاصه Belgodarın Neja Devleta Türkün ve Arap Hasan ji toparan kernaven da ragihandın uçe pemeliya meclisa leşkeriya min biçi ragihand ku Devleta Türk adageker uçeteyn ve gönde Arap Hasan e Bakuru Rojavaya kantona min biçi ji bi topen havan u bi topen giran erişkiriye. KCDK برهه کوبانه خودیل روجاوا در بکوین کنگره جواکن دموکراتیک کردستانی ل اروپای KCDK جی درباره ایرشری لهرمه داخویانه کنویسکی دا داخویانه دا بالکشان جیانا آزاد و دموکراتیک آله هرمه وگود تی خواستن که خوره برنا هرمه به آستن کرن اویریشا لپیش جاوه همو دنیای دومه به اری کرنا هیز ناو نتیوی بیکته به پلا ایریشان که ده باندور لتوایا سوریه بکه تی خواستن کو tişta daişe nekiri pek binen. Ve tirsi gerekmezine u dive geleme le her dera ku leye be hassasiyete kemezin netice erişen daha gerkirne rabe serpiyan. CDKF ji bu rojava banga çalaken nezgin kerdi da xuyaniya neviskiya CDKF'de ev banka tekirin. Rojava xata sor agele kurde. Heviya jiyanek nuye ku tede kombuna tekoşina 50 salan şiinde be u geçti be u paradigmaya azadiya jine tede jiyani dibe. Emere neden tehiz ku armancın xoyen qreş en leser rojava pek bine. Leser ve benge en bankle hemu meclis komin u desten xoyen le Fransa'yı dikiniyen ku kobane birhe berxwedane girtine lidije qirkirna Türk jiyana nuya azadiya jine hembez bikin. Roja ruhmeteye, roja parasına ruhmetameye. Tevgera Civanên şoreşger teçeşe û tevgera jinên ciwanên şoreşger tekojin li dijî êrişên Dewleta Tirk û çeteyên li ser rojava li Hamburgê meşiyan. Ciwanan piştî meşê daxuyanî da û gotin em weke tevgera ciwanên şoreşger bi îdeolojiya rêbera po bi têkoşîna şehîd Asya û şehîd Rojger berxwedanê mezin bikin û faşîzmê têk bibin. Me şoreşa rojava bi cesereta ciwanan û pêşengiya jinan bi ser xist. Me çeteyên mîna Daişê têk bir û li dijî dagirkeriya Dewleta Tirk ji me dîrok nivîsan. Em ê niha ji serkeftina herî mezin bi dest bixin. Ciwanan banga geşkirina çalakiyan kir û got em dakevin kolanan û li dijî faşîzmê têkoşînê bilind bikin. Hevkariya dewletên li herêmê van êrîşan pêdeng jiraya cîhanê re eşkere bikin. Berpirsyariya parastina vê xakê li ser milê me hemûyan e. Meşa ciwanan bi duruşmeyan bidawî bû. Nüne tebet Suriye yene tevin yek buyi gir pedersen leser bu yerin daviyen le Halep u heremin cudayın Suriye da xuyani yek davgud Hayataril el-Şam jaliye konseye evlekari yani tevin yek buya ve kere kısna teröriste penasekirin u bu yere sedama bu yerin dramatiken. Li walateke ku 14 salın şerle devam dikede bu yerin davi jibu sivilan riske kemezine. Jibu evlekari u aştiya nav nettivi u heremeji encamen ciddi derxistine holi. Pedersen bankir ko jibu parasına sivilan u benesaziya sivilan herkes de guri hukuka nav nettivi berpirsiyariyen xwe bicih bine u gud bu yerin Suriye nişaneye serneketina kolektife. Konsey Avrupa bir yara behejmara 22 çarpek naniye. Peviste aliyên Suriye hevkarên wan yên navnetewî demildes werin cem hev û dawî li vê alawziyê bînin. Divê Suriye ji vê metirsiniyê werê rizgar kirin. Divê li gorî biryara 2254 ya Konseya Avrupa çareseriyek siyasî bedîtin.
Ele godan jemen uçen seris ve peşkeş kirin ana hatırı